Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу ат сүйүүчү саяпкерлер, балбандар, акелер, үкөлөр, достор. Мынакей жараткан Аллах Таала насип этти. Кара үңкүр айылында турабыз. Ушул жерде атактуу Манас балбандын Жалал Абадтан алып келген ушул тораты сатууга чыгып атат. Ушул быйыл жазда бул атты сатууга чыгарганбыз. Улактар бүтүп, сезон бүтүп калган мезгилде. Анан айгырга коем деп алып калып, айгырга койбоду. Ошодон бери бул ат көк жеди. Андан кийин курук алынды, иши кыза. Азыр ушу жем жеп турган жеринен алып чыгып, ушул атты сатууга коюп атабыз, достор. Бул атты ушу биздин Алабука Чаткал район палбандары чапты. Атактуу Мейман палбанын баласы Акылбек палбаны көбүс дагы чоң улакта бир тайга салым кылган. Яша палбан! Достор, Акылбек палбан көз тийбезди, машалла. Аяз палбандан кийин чыгарды мынакей, достор. Ай, машалла. Ат кимдики? Акыл ат. Atında Meyman palbanın balası bir tayga taşladı. Allah'ım bir tayga taşladı. Maşallah mınakey, dostor. Bizden balbanlarga bugün olmak gelip başladı. İngilizce pul yok. Jaksa salıp, jiyinga salgılda pul tutar. Mınakey, dostor. Toğuz karaga Bayaz palbanlı parikte Manaz akemин жаңы алган атында Акылбек палбан бир тайга салынды. Ынтымак кыл. Сали тагазыңа сөзүңүздү айта берем жеңип камагы. Бийинде башка палбандар чабып жүрдү. Орунбай палбан чапты. Mınakey, 1 may ayı öpmesi. Kara ünkür ayı. Orun palban attı cıvırgana paşatazım. Orun palban aşık gel. Orun palban yaşam. Yakçalar orun palban yaşam. Orun palban başına katıp satazım. Aşık keme birim yaşam. Kandaydır bir tarakta orun palban. Tarakta kandaydır bir tarakta. Buna uğraşma sahipleri bir şey yok. Aşık'a verin aşık'a. Orada bir şey yapar tabii bir şey. Hiç oradan çıkıyor. Maya palbanına tazı. Ana palbandın. Torası gel. Иши кыза биздин палбандардын баары эле чапты бул атты. Мен дагы минип көргөм. Үстүлөрү зор. Бою 1.60 плюс. Жашы 3 азый. Жеп ичиши ден соолугу мыкты. Улагы Кудайга шүгүр жакшы. Чабылып эле жүрү. Балдардын баары билет. Ишенбесеңер суразаңар айтып берет. Баазын 600 миңге коюп атабыз, достор. Кеми бар. Анан телефон номерди айтсаңыз. Кана. Маназ акем телефон номерин коебуз. 0755 92 94 77. Дагы бир номерди кошумча жазып коебуз. Ким ушул атка кызыкса, кимдир бирөө кызыкса, ушул телефон номерге байланышка чыгып, сатып алып, азыр эми чыгарыптыр. Суутуп, улакка чапсаңыздар болот. Мынакей кабак баштары. Төштөрү, туяктары, учкаяк. Кыскасы аттын баары ушул туугандар. Кимге насип кылса, ошол адам алып улактарда чабат деген ниеттебиз. Сатканга дагы, алганга да буйруп насип кылдым. Урматтуу ат сүйүүчү саяпкерлер, палбандар, акелер, үкөлөр, жалпы биздин каналыбызды күзөтүп барып аткан көрөрмандар. Жараткан Аллах Таала насип этип, Жалал Абад облусу Алабука району Көксерек айылынын бирлешкен участкасында турабыз. Ушул жерде Ороз палбанын ушул сарыгашка атын сатууга чыгарып атабыз, достор.
Орос полбон, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, денсаулык жакшыбы? Жакшы ака өзү. Чарчоолор чыкты улактан кийин? Чыкты ака. Машалла. Бул Кашкаттын маалыматын берсең. Бул каяктан келген? Бул ака Оштон келген. Карабайыр. Карабайыр таза өзүбүздүкүнөн. Улагы бар ака, улагы 100%. Машалла. Улагы жакшы. Минилбей калды эле, ошого минбей тура. Көрсөтөйүк деп атыр ака. Ооба. Анан бою канча чыгат? 65 деп келген, 62ге урүүнү өлчөп ала берсин. 1.60 плюс деп коер эле. 60 плюс деп, 62ге урүүнү 62. Анан ден соолугу кандай? Ден соолугу зор ака. Туяктары да эле жакшы экен, мынакей. Төштөрү, каш кабактары. Азыр могу бир аз кеч келип калгандыгым үчүн могу камеранын спушкасын жагып алып тартып атам, ошон үчүн мындай көздөрү кызарып көрүнүп атат. Достор, туура түшүнөсүздөр. Жеп ичиши ден соолугу жакшыбы? Жеп ичиши ден соолугу жакшы экен. Мүнөзү кандай? Мүнөзү зор. Вообще аял карайт, эркек карайт, разница жок. Унчукпайт. Жаман характери жок. Жоош ака, татынан унчукпайт, кармата такалатат. Жоошат. Машалла. Зеригип калган. Ооба, туруп калды да. Туруп калды. Машалла. Боюн айттык, ден соолугун айттык, улагын айттык, бар Кудайга шүгүр, Улагы бүйрүза зор ака. Бул ат менен быйылкы сезондордо чабып көрдүң да? Сезондо чабып көрдүм ака. Сезондо чаптым, бир улакта көтөрүп көрдүм. Эми насип эмес экен. Чыгара албай калдык. 2-3 жолу көтөрүп аракет кылдык. Корпоктун жийинин ортосунда турду. Бүйрүза жакшы экен. Машалла. Каксаң эле тизгин менен жүрүп барат. Каксаң эле жүрүп барат ойлогон жерге. Жакшы. Анан эми мунун акчасын айтайлы. Ага деле жакшы акчага келди ака. Чоң сумманы койбойн. Ооба. 8200 деп коёк. $8200, долларга. Мынакей достор. Кимге ушул ат жаккан болсо, ушул Көксерек айлоосунун үстү жанында бирлешкен участкасына келип Орос полбон менен байланышка чыга бересиздер. Полбон, эми номериңди айт. Номер жазып коебуз ака. Жазып коебуз, Акназардын номерин да жазып коебуз, Болду. 2 номер жазып коебуз. Şu ekran алдында жүз ака. Улагы кирбей калса, кайтарып келсе, аламат. Возвратка. Возврат менен. Акназар полбон менен Орос полбон номерин жазып коебуз экранын астына. Ушул номерлерге байланышка чыгып, соодалашып алсаңыздар болот. Азыр эми тыныгып туруп калган атты аяк бияка жетилеп ойнотпойлу. Азыр атканадан чыгарып эле ушу жерде маалыматын алдык. Кимге жакса, экран алдындагы телефон номерлерге байланышка чыга бересиздер. Орос полбон, соодаңа Кудай береке берсин, Рахмат ака, ишиңизге ийгилик, сизге деле. Адайым ушинтип жакшы кабарлар чыгарып жүрөңүз ака. Макул. Достор, ушу эки бие 295 000 болуптур. Эрттүү биелер. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин каналыбызды күзөтүп барып аткан Аксы, Алабука, Чаткал район тургундары. Мынакей жараткан Аллах Таала насип этип 2025-жылдын 17-авгузу Алабука району Соломо мал базардын жылкы, уй, кой, эчкилердин бааларын сиздерге бөлүшөбүз. Азыр бисмилла дегенде эле ушу тайлардан баштадык. Туган бул канча болуп атат эми тайларың? 53 000 болот. Могуна? 53-ке сурап атат. Могуну канчага саттың эле? 62 000. 62-ге. Наркылары канчадан болуп атат эми? Но 2 майдасы 50 000ден болду. Нолар 62, 64, 65 ар кандай. Мынакей ушу бааларын бир катарда айтып койдуң. 55, 53'tön. 53'tön. Erkek ha? 350 000 болот. Erkek mi? Erkek. Noğulardın Nayeko 61, 62. Noğu 64'tön ektirdi. Moğular ha? Bırak satılmadı. Vermedik ya. 10 gelip kaza veresin. Veremedik. Mınakey dostlar. Telefon numaranı aytıp koyç, telefon numaranı. 220 menen. 220. 321 459. 321 459 ha? Sodan verzin ha? Hayır, rahmatçı. 200 tot.
Bunun parodazı eме okşayt ha? Rossiya. Qancha jash bu? 1,5 jash. Көктемге құнан. 200 деп атасың. Берілмеді, ha? 150 сұрады, ha? Қаш тұр шулым? Онакей. Ат қылам дегендер сұрап алса болады, ha? Адрес қайерде? Кербенде. Telefon numarada aytib qo'y. 0507 44 43 14. Ошол экрандағы номерге байланышқа шығып, саудалашып алсаңыздар болады. Қаншаға келді? 250 сұрады. Өз аларман бирөө. Ноғы қанша болды дедіңіз? Азыр базы қанша болды? 118,5. 118,5 болды. Онакей. Байтал. Жақсы. Қара тайларды алып келдің бе туғандағы? Өкөй сатылып тұра? Өкөй қалып тұр. Қаншадан баға қойып атасың? 55 мыңнан сұрады. 55-тен сұрады. Содан берсін. Достар, үшінтіп жылқы базары тартып келат, ұшу жерде байтал биелер тұрады. Қаншадан болды? 125. Дөң байын ау? 125, а? Зор болды. Қаншадан бері бересіз? 130'dan, ha? Okey. Dostlar, bugünkü bazarдағы ең алдыңғы сатылған бие ушул болып тұр. 165 мыңға сатылып тұр. Ақтамдық бір туған алып келіп сатылып тұр. 165 алып берсіз бе? Жақшы. Бұйрық нәсіп қылсын. Şu taydı 64'e surattı. Değildi. Bunu 95'e surattı. Şunu Rakaya'ya satıp dur. 135'e. Ben 16'a sattım. Ne oldu? Bu eşek 85'e verdim. 85'e vermedi ha? Satılmadı. Dostlar, bugünkü bazarga uşul жақшы jorgo geliptir. Uşul jorgonun malumatını sizlerge alıp beremін hazır. Üstünde Ularbek palvan. Ularbek, salam aleyküm. Jorgo kança bul bazı? Jorgonun bazı 120. Kayaktan geldi? Çatkaldık ha? Bıştı. Жақшы. Kaç oldu? 107'ye sıraya atır. Vermedi. 107'ye surap tur, berber tur. 120 da atat. Жақшы. Telefon numarada aytып qo'y. 220 55 24 55 ha? Sodan mersin Құдай. Dostlar şu say 77 mingga satıldı. Qo'y sen men aytdim. Şu jorgo soda oladı dostlar. Ularbek'in soda. Mana muhokam gidelim. Çatkaldan gelgen jorgo soda oladı. Ularbek'in jorgosu. Aytkan öte жақынына апарып қойдым. Apardız, beni kıldız, alın da var. Ber şunu. Verim. Qancha oldu Ularbek? 105 verim. 105. Ben 107 görmedim dedi. Жоқ несінде. Ama şu berbegenge berem, alıverin atına. Ayım aytқан өте сатпайды. Жоқ кетіп қалды ортаға. Жоқ Бір жол несі берші. бар. 2'den 3 қош бір атсан. Үш баланы тиын алдым. Емес қой, мысал үшін сен елестесең. Ертең мен оған 100 Бересің бербейсің. Ver beni. Ver şunu. Buna göre şu jorgo 106 mingga satıldı. Soloma bazardan qo'y echkilerine gelip dostlar. Qo'zlar qancha oldu Aqsaqqal? 8 mingdan berbersiz. Bazar жақшы. Qo'zlar qancha oldu aka? 12,5dan. Qanchadan bo'ldi qo'zlar? 23 berib o'tir ekan. Ököne. Жақшы. Zor. Okey.
Murat aka alıp koyun şu jiyandikin. Qanchadan bo'ldi? 10'dan bo'ldi. 10dan bo'ldi. So'radi o'zi. So'raylar deysiz. O'zi to'g'risida so'radir o bu yoqqa. Qiyin. To'g'risdan so'raverdi Murat aka bana. Voy. Nima topsa? Ber jiyanmi? Ber. Ondan so'ragan bo'lsa to'g'risdan ber. To'rt jarim bo'ldi. Ber berdi bu Qashqarda. Ber ey. Echki qanchadan aka ulog'man? 10 ming. İlk kulağım benim. Qancha oldu aka bu serkevi? Serkevi ekan? Echki. Echki. Srois bu. Serkevi bular? Bularchi qanchadan bo'ldi? 8,5dan. Okey. Qo'zlar qanchadan bo'ldi tugan? Onlar 15'ten oldu. 15'ten. Satılmadı ha? 14'ten, 14 13 çarpı tutacak. Ha, çıkış. Sodan ısı versin. Sodan ısı versin. Qo'zlar qancha olib ketdi tugan? 11,5dan. Yaxshi. Qo'zlarınız qanchadan bo'ldi aka? Çok bazını aytıp koyun bazını. Bazın. Aldı kaç oldu? 15 yarım. Artıçı? Ha, yaxşı. Sodanızı verdim. Qo'chqorlarning zo'r kelibdi ha. Ne bu parodazı? Qanchadan geldi? 43, 42. Yaxshi. Uruqtuqa qo'chqorlarimiz qanchadan? Qanchadan bo'ldi bular qo'chqorlar? 40'tan. 40dan bo'ldi. Sorti qanday bularning? Parodazı. Kisarmi? Tuğanman gap qoldi bozorga. Alaykum assalom. Beraverchi. Bazını aytıp koyarım. Noğuzu, bunuzu. Siz qanchada otasiz? 18. Noğuz 18, bunuzu 20. 45'ten. Ha, yaxshi. Sodanızı versin sağ ol. Qo'zlar qanchadan bo'ldi tuğan? Bozor 13 yarım oldu. Aha. 12. Ha, yaxshi. Sodanızı versin. Bilmiyorum o. Bu yakta kaçadan mı? Akırkı. O 4 qo'chqor 200 bo'ldi ha? Döngmayın oldu da. 50'den oldu da. 200 bin görüp Parodazım ne aka bunun? Araşan? Özü bunu Oy. kaçlardı? Qo'zlar qanchadan oldu tuğan? 14'ten. Döngmayın ha? Qayoqdan qo'zlar bu? Nesneydi ha? Qo'zlar qanchadan oldu aka? Bilmeyim onu. 700. Yöktör 15. Kimdiki? Benimki de. Yo'q, qo'zlar qanchadan 700 bilen mi? Kimez. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? Ha, 13 yarım. qanchadan bo'ldi deydi. 14 bin 13 yarım. Assalomu alaykum assalom. Qo'zlarınız qanchadan bo'ldi? 11.200 dan. Yaxshi. Aka do'stlar, bugungi So'g'o bozorining qo'zi, qo'y, echki, mayda mollarning bog'larini olib berdim sizlarga. Mana shunday. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Qo'zlar. Dün bo'yina qancha? 8. Yaxshi. Sodan berdim. Bu o'zini o'xshaydi ha. Qancha oldi? 71. Urg'ochi erkakmi? Noyini olovchi. 105. Oy. To'polon qilma.
Eni avala bağlı atır mı? Ha, özü. Kança? 90. Eni avala kança oldu? No iki ağaç eken duruşun karısanar. Kaç oldu mu o? Bu 58 kolu var. 58. Neyin olarçı? 122. Ne olarçı? Bunlar 55'ten kolu var. Aa, жақшы. Sodanарды бердім. Бүгін мәке жылқы, ой, қойлардың бағаларын сіздерге тартып бердім. Видео жақса лайк басып, каналға хатталып, комментарийден Аққұсқа дуа қылып қоясыздар.